U nastavku pričamo o zdravlju, konkretnije o fitoterapiji, koje su njene prednosti, kako pomaže u preventivi i lečenju i kod kojih tegoba. O tome pričamo sa Snežanom Petrović, diplomiranim biologom ispred Herba Sveta. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, hvala. I poznati su proizvodi iz linije Herba Sveta. Oni koji nas prate sigurno već to dobro znaju, ali s obzirom da su traženi, znači da oni koji ih koriste su zadovoljni, da o tome već dosta znaju, ali evo još jednog podsjetnika. Najpoznatiji proizvod je Femissan A. Kako je nastao i kako pomaže? Jeste, Femissan A je namijenjen ženama i u stvari je i nastao iz potrebe da se pomogne ženama koje od onog prvog menstrualnog ciklusa, znači već kod devojčica, pa tokom čitavog života imaju različite tegobe, različite periode, PMS, bolne cikluse, upale različite. Jednostavno, kod većine žena nekako taj reproduktivni sistem, bar u nekom periodu života, bude neka kritična tačka, dođe do određenih problema. S obzirom da smo ja i koleginica Natalija žene, znači najpre smo se pozabavili upravo s tim problemom da pomognemo i sebi i drugim ženama sa sličnim, da kažem, tegobama, a da to bude prirodno, da nema nikakvih kontraindikacija, da ga upravo mogu koristiti i devojčice od tog svog prvog menstrualnog ciklusa, tako da Femissan A prvenstveno, znači, jako povoljno utiče na same funkcije jajnika, reguliše taj hormonalni status, hormonalnu ravnotežu, što je opet bitno od tog, da napomenem, prvog ciklusa, kad je, da kažem, još uvek najčešće neredovan. Zatim sadrži određene supstance koje sprečavaju onaj spazam, bolni grč materice, tako da olakšavaju izuzetno tegobe vezane za te probleme, za dismenoreje. Isto tako, s obzirom da deluje na hormonalnu ravnotežu, uravnotežuje i sam ciklus kod dužeg izostanka ciklusa od po par meseci. Dešavalo se da žene nemaju po 7-8 meseci, pa uz pomoć ovog biljnog preparata, koji u stvari stimuliše i tu mikrocirkulaciju u donjem delu stomaka, dobiju ciklus i onda se nekom, da kažem, nekom dužom terapijom to potpuno stabilizuje. Također, Femissan A sadrži i čitav niz fitoncida, takozvanih supstanci koje deluju snažno antibakterijski, te smiruju upale jajnika, upale materice. Kod akutnih upala, naravno, koristi se uz antibiotsku terapiju, prepisanu od strane lekara, a kod nekih hroničnih tegoba se može samostalno primjenjivati. A kako pomaže Femissan A kod cista? Kad su u pitanju ciste koje vrlo često nastaju, znači ili, da kažem, zbog hormonalne neravnoteže, zbog nekih upalnih procesa ili upravo zbog cirkulatornih smetnji, sam Femissan A, otklanjajući te cirkulatorne smetnje u samim jajnicima, izuzetno povoljno deluje na eliminaciju različitih vrsta cista, naravno i utjecajem na samu hormonalnu ravnotežu, tako da se može primjenjivati i kod cista, onih, da kažem, vodenih, koje su najbrže se i rešavaju, preko cista sa gušćim sadržajem, gde se neki prvi rezultati vide upravo kroz bistrenje sadržaja i smanjenje same ciste i najčešće se u roku od 2 meseca do 6 meseci ti problemi rešavaju. A kod mioma? Kad su u pitanju miomi, opet, znači, s obzirom da se ne zna tačan uzrok nastanka mioma, ali se zna da se najčešće javljaju u reproduktivnom periodu i također se zna da se na neki način prirodno suše, odnosno nestaju u periodu menopauze. Smatra se da su estrogenski zavisni, znači da sam estrogen pospešuje rast mioma. S obzirom da sam Femissan A sadrži određene, da kažem, biljke vrlo blagog estrogenskog dejstva, gde se u stvari ti biljni estrogeni vezuju za receptore koji i utiču na rast mioma. Na taj način se taj višak estrogena eliminiše preko, da kažem, bubrega jetre našeg, a ti biljni estrogeni u stvari sprečavaju dalji rast i utiču na smanjenje mioma. Također vira koji sadrži tanine, troskot koji sadrži isto određene supstance koji sprečavaju obilnija krvarenja, hilein iz hajdučke trave koje se isto nalazi u Femissanu A su savršene i za obilne krvarenje, za zadebljao endometrijum i doprinose i same eliminacije mioma. A sterilizacija pojava koja je sve prisutnija, kako tu Femissan A pomaže i da li može da pomogne? Može jako da pomogne, s obzirom da, znači, sve ove biljke koje sam već nabrojala, počevši od samog semena peršuna koji stimuliše tu mikrocirkulaciju, crvenog zdravca, virka, hajdučke trave, sve su to biljke koje na prirodan način utiču povoljno na hormonalnu ravnotežu, utiču povoljno na samu ovulaciju i sjajna su priprema za trudnoću. Tako da imamo zaista velik broj beba koje su rođene uz pomoć Femissana A i kod žena koje su lečene od steriliteta jako dugo, a opet bih istakla, znači nije štetan apsolutno, da kažem, niti je kad žena ostane u drugom stanju tim prvim nedeljama dok se još uvek ne zna, niti za bebu, niti može ugroziti trudnoću, a zaista jako pomaže.
A u nastavku ćemo se dotaći proizvoda Femisan B, prosto se postavlja pitanje kome je on namenjen. Pa Femisan B je namenjen, znači malo da kažem, ako smijem da kažem starijim, ja već spadam u tu kategoriju, znači od perimenopauze koja može nažalost da krene nekad jako rano, već od 40. godine, pa kod one akutne menopauze, znači za valunge, za nesanicu, za nervozu. A ono što bih istakla, znači on sam ne sadrži fitoestrogene, bezbedan je za žene koje imaju neke faktore rizika vezano za dojke, neke predispozicije, a jako efikasno otklanja ove tegobe, štiti srce, kardiovaskularni sistem, isto tako pomaže, da kažem, ne u toj dozi kao naravno kad se koristi terapijski, ali je blaga prevencija isto tako osteoporoze. A nefrovit je proizvod koji nije namenjen samo ženama, nije namenjen samo ženama. Znači, on se primjenjuje kad su u pitanju urinarne smetnje i kod muškaraca i kod žena. Jako povoljno utiče na same funkcije bubrega, kad je povišen kreatinin, kad se radi znači, o nekim hroničnim bolestima, da li su autoimuni ili neke druge koje su, da kažem, doprinele da oslabe funkcije bubrega i kod onih jako čestih opet tegoba, prisustva peska, kamena, različitih infekcija. Istakla bih da ima izuzetno jako antibakterijsko dejstvo, izuzetno povoljno deluje na eliminaciju ešerihije kao najupornije i moram da kažem sve veći broj lekara savjetuje kao neku alternativu ili uz antibiotike ili da kažem samostalno kod nekih blažih tegoba. I ono što još možemo da vidimo jeste ovaj Devi Melem, je li tako? Za šta se on koristi i kako je blagotvoran? Devi Melem se koristi baš kod različitih kožnih problema. Znači on, da kažem, nije za oralnu upotrebu kao ovi prethodni preparati, ali isto tako nastaje iz potrebe da se, da kažem, napravi nešto što je potpuno prirodno, bez kortikosteroida, bez konzervansa, mogu ga koristiti već bebe, a primenjuje se kod psorijaze, ekcema, atopijskog dermatitisa. Sjajno je sad u ovom letnjem periodu nakon sunčanja, kod opekotina, alergijskih promjena na koži. Sadrži čitav niz najkvalitetnijih biljnih, eteričnih ulja, bisabolol, pantenol, neke da kažem opet supstance koje doprinose regeneraciji kože. A sve informacije, svakako i savjet, mogu se dobiti putem brojeva telefona koje vidimo na ekranu, je li tako? Jeste, i preko naše, istakla bih, Facebook stranice gde se može pročitati različita iskustva samih naših korisnica. I htjela bih napomenuti, znači, s obzirom da se i Kopernikus gleda ne samo u Srbiji, znači se naši proizvodi mogu naći u bolje snabdevnim apotekama u Makedoniji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i naravno u Srbiji. Hvala vam na izdvojenom vremenu i na gostovanju. Bila je to Snežana Petrović, diplomirani biolog ispred Herba Sveta na temu linije proizvoda upravo iz ove kompanije. Idemo sada na kratku reklamnu pauzu pa se vraćamo u Beogradski